banku bezala online funtzionatzen du, herritarroi zerbitzuak emate izkugute, kontu korronte bat eduki dezakegu, txartela eduki dezakegu, transferentziak dituzakegu, alde hortatik zerbitzuak eskaintza ditu, baina gero ja, kooperatibistak egiten baldin bagea, bankukoak, azkenean horrez lagun diru hori, erabakitzen da, ze proiektuen alde zuten da. Latukop da, ekonomia sozialen aldatzaile bezala identifikatzen dugun ekonomia motaren sustatzaile izan nahi duen sare bat. Gure enpresei ez diogu enpresa ditzen, esaten diogu enpresa komunitario, zen izan daitezke elkarte, kooperatiba edo beste mota juridiko batzuk, baina lau printzipio bai bete behar dutelak eta dena dira daukate oinarri harreman bidegabe horiekin bukatu eta parekidetasun harremanetan landuko demokrazia ekonomikoan oinarritutako ekonomia eta lan esparru bat eraikitzea. Benetako eraldaketa sozial garrantzitsuak eraikitzeko denon artean. Gure bizitza gurea eman izateko gure lanbideekin konpromiso minimo batzuk bai behar ditugu. Ez baita hemen ez da erresa. Baratzaitea, bai egualdian gatikan, bananatikan. Lehenko hartzendegiak, barazki ekologikoak izatzen ditu, proiektu piloto batekin hasitzean, eta hor jarraitzen dugu, oso gustora, gutzako gozada da. Urten hasieran, urteak aurreneko egiten dugu, urte guztiko landare eskaera egiten dugu. Aurtengoa oso zaila egiten dugu, oso zaila, baina gurea, ni hemen olako gure eta zizketa, baina orokorrian baratze zainak daude, baina baratze zainak, abeltzainak, baserri giroa da oso baizik. Hemos pretendido reflejar esto, que la gente se entere, que la gente se una para denunciar esto, que nosotros estamos iniciando movimientos para que cambien las leyes y tenemos que exigírselo a los políticos y entre todos tenemos que acabar con esta lacra que son las cláusulas abusivas. Y como os digo, llevamos ya 5 años, ya está bien, llevamos 5 años ya luchando contra ellas. La Salle, pues lo que ha sabido hacer bien a lo largo de 350 años ha sido el mundo de la educación. Por lo tanto, los proyectos en los que vamos implicándonos, que están en lo que hoy en día llamamos el tercer mundo, no es fácil saber si es el tercero, si es el primero, si es el cuarto, pero es una realidad de situaciones de necesidad que no nos las imaginamos. El proceso es buscar proyectos en los lugares donde nos vamos moviendo en el mundo de la Salle o colaborar con proyectos que están saliendo de otros mundos distintos, pero donde nosotros podemos aportar el elemento de la educación.